On this day, we should also celebrate our cultural diversity. Lisekela lamengameli kuleli Paul Mashatile lithi ngesikhathi kubungata kwehlukana kwemasiko kumele kungakhohlwakali emahambambili. That is the best thing that we now have to move the country forward. Uhlanganise malanga lalikhulu ehhovisi umbuso welibumbano lwavelonke. Ushana kanjalo ke ilanga lemasiko nemagugu asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba enteswati lestate full up coma sise Auckland Park eJozi. Khumbula ke mbukeli kusile tindzaba tiyatholakala ku YouTube, Facebook, X na ku SABC Plus. Lisekela lamengameli kuleli Paul Mashatile lithi ngesikhathi kubungata kwehlukana kwemasiko kumele kungakhohlakali emahambambili lalahlekela impilo tawo alola ukuthi kube nenkululeko kuleli. Lokhu ke ukusho ngesikhathi ethula inkulumo yelisuku lokubungata imhambo nemasiko eTakhamuti kuleli. Bekaqala ke kuvela kubantu sola vele lwasehlakalo sekuculeka ethula inkulumo yelisuku eLimpopo. Mashatile ungumcemane umele mengameli wethula inkulumo ekubungata lelilanga lemagugu. Kanzi uthi nanobe ichubeka imicimbi ekubungata lelilanga kepha kumele singakhohlwa labo labalilwela lelilanga ukuthi libungatwe. On this day, we should also celebrate our cultural diversity, our inherited sense of family identity, our traditions, cultural wealth, and artifacts passed down through the generations, particularly since the dawn of democracy. Nendvuna yetemidlalo buciko nemasiko Gaten Mackenzie ivakalise injabulo ngalelilanga. We didn't come to a funeral. We came here to celebrate our heritage, our culture. Ki batla ka sofer lite kaofela. Toki bone di flag talina, wave your flag, batho ba bone. Mashatile uphinze wacucutela takhamiti takuleli ukuthi tifunze letinye tilwimi titokwesekana ngokwahlukahlukana kwato. Indvuna yelitiko letemfundo lesisekelo siviwe kwaHube ithi sisombululo salokwehla kwelizinga lekufundza kuleli kubafunzi belibala lelimnyama kusebenzisa ulwimi olusetshenziswa emakhaya kubo nakufundziswa esikoleni lokutawubanga loluhambisana nalolunye loluvumelekile. Lokho kuta ngemva ukuthi nga-2013 inhlangano yekala kufundza ithole ukuthi bafunzi belibanga lesina bakwati kufundzela kutfola umlayeto. kwaHube bekakhuluma emcimbini wekubungata lilanga lemasiko nemhambo eJozi lapha phinze wathi khona iseyinze indlela lekumele ehanjwe kuthuthukisa intilwe imtemvelo. Lilanga lalomuhla letincwadzi kutijabulisa kanye netimvunulo. Bakhangisi baphume ngekwahlukahlukana kwabo bakhangisa tincwadzi letibhale ngetilwimi letahlukahlukene takuleli. Cultures we have, the languages that we have are millennia's worth of lived experiences, millennia's worth of thought, millennia's worth of ways of being. So it's so important for us to not lose those reserves that one, are knowledge reserves and valuable in themselves, but two, are knowledge reserves and ways of being that are particular to us as a people and give context to our existence as a people. IPEN South African Language Board nelitiko letemfundo lesisekelo bavumelene ukuthi kufundzisa abantwana ngelulwimi lwabo lasekhaya kungabahlakaniphisa. More importantly, how do we ensure that we build a society that is inclusive and ensures that discriminatory practices of the past is something that we do not perpetuate. Children are never going to learn at the level that we need them to learn unless we embrace the languages of their birth and we use the languages of their birth to make sure that they achieve academic excellence. kwaHube uthi utawubeka embili luhlelo lwetemfundo lotawufaka tonke tilwimi takuleli.
Batiwa njengalaba buyiselithemba ngelive leningizimu Afrika kubasesitimali baholi lababusa ngahulumende welibumbano lwavelonke kanzi lamhla bahlanganisa emalanga lalikhulu bangenile emahhovisi embuso lombuso ke wabunjwa ngemva kwelukhetfula lomnyaka lwavelonke nelwetifundza tinhlangano tembusa vele tilishumi tineshisekelo ecedza bulukhulu lobukeni naletakhamiti takuleli kutenhlala kahle netemnotfo kepha ke labanye labanembono lophambene newembuso welibumbano lwavelonke bathi awukakhe kuhambisa embili tidzingo talabaswele kepha ke kufezekisa timfuno tabosomabhizinisi nebaphathi bemnotfo wakuleli. Iphalamende yesikhombisa kusukela lathola inzandvo elinyenti ibuswa nguhulumende welibumbano wavelonke kusengacaci ukuthi tawusebenza kahle kute kube kunini nje kubonakele uma kuthi waseswana ngempela pili kusuka kwandlula lukhetho lohulumende welibumbano wavelonke solo uyadvunyiswa ukuthi usisombululo kute politiki kuleli. That is the best thing that we now have to move the country forward. Nanome kusasekuseni ukuthi ngabe uhulumende wolumbano utawuba nemthela lomuhle nobe cha umhlati wetepolitiki duma qubule akanathemba njengoba athi kude lasakubonile kulo uhulumende. A lot of the people who are talking about the success of this new DA-ANC coalition are pointing towards behavior of financial markets. But I have to remind people that Madiba Magic lasted for 2 years. The rand was stuck at about 3.6 against the dollar for 2 years until February 1996. Qubule uphinze wathi angeke kuloko kwendiwa info yinye bese ulinza lushintsho. They have just repeated the same economic policies that have failed over the past 15 years with different people. Abuka lona loludzaba njengalwati insekelo breakfast uthi kusasekuseni ukuthi kubonakale ukuthi ngabe uhulumende wolumbano utawusebenza njani. Still early days to see which way the wind is blowing, but the discourse about the conception of GNU was framed by the ruling party to circumvent criticism that it has joined forces with the DA. Nanome kukhona labo labangabata ukuphumela kwalohulumende wolubumbano kepha basistimali bakubona liselibukhali konke lokho njengoba babuke ukuthi yini lengahlendeke nobe nini. Asikvetele lokuncane ke lotakutfola ngemva kwetitolo mbukeli. Ngiyinto ngenzele nembaleli iminyama nani ngiyangibona ngisho ngemtimba wami nangesithundle sibonakalako mina ngilibhubhe sikade kanza ngibhodliswa la ngibhodlisa amagama engodlweni esifaniswa nekuvutisa mina ngithwele elikhaya engodlweni kazi nengodlo nayo ingakhile bosina bangibuta uthi ngibani bese ngiyabatshela phela mina ngiyimbali etshala emhlabeni nothile kanze mina ngichamuka phansi esigodini sasemagogeni ngaphasi kwamasipala inkomazi eMpumalanga lapho kuphuma khona lilanga. Asikwamukele mbule esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucatha ngena ukhethe kahle hlala nathi. Njengoba kubungatwa lilanga lemagugu lamuhla abantu bakuleli bakhunjutwa ngetilwane letisebungotini bekushabalala bobhejane sekusele bobhejane labatinkulungwane letingemashumi lamathathu eciwini kanti letilwane tibulawa nje kungabe kufuneka timbondvo tato. Bhejane esilwane lesihlele endaweni yesibili kuleto letinkulu luphondvo lesilwane libiwa kakhulu njengoba luneprotein keratin letfolakala etingalweni kusukela ngama-2000 sekubuleyo tinkulungwane tabobhejane njengoba obhejane babukene nebungoti bekubulawa kube sekusungulwa ikhefu wild rhino. That stage, you know, we could see with the poaching and so on that we will lose our heritage, that eventually, you know, this critically endangered species will go extinct. And then for future generations, it will be lost. So I felt a deep responsibility to really protect them. The rhinos will be digging there for some mineral salts on the ground, and then comes rains, the water will form a pond in there. You start to hear sea tadpoles, then you've got frogs, that part of the ecosystem in it, you know. And then eventually other animals start to benefit. They start to come, to drink in because it's nearer to where they are grazing. Tinyenti tilwane titfolakala eKruger National Park kanti isihlunu setinyamatane sesinelihlelo lokujuba lamaphondo abobhejane kude baphephe. In the Kruger National Park, we have lost quite a number of these species in the past 10 to 15 years. But we have put a brake on them being slaughtered at a huge number by putting in very
expensive technology upgrades in terms of security. Noma kubonakala kwehla kobuya kwetimbondvo tabobhejane kepha wabolela ku229 bobhejane labajutshwe timbondvo kuleli etinyangeni letisithupha tekuqala talomnyaka iKwaZulu Natal ihamba yembili ngekujuba timbondvo tabobhejane njengoba lomnyaka sekujutshwe laba145. Njengoba kuyovile imbukeli nasiye titolo ukuthi besithe halamuzi sevele ke sinayela etindlini tekusakata Yolanda Shabangu longisongondlo Yolanda sikubingelele sikwamukele etindzabeni. Ngiyabonga kwamukelwa lapha etindzabeni. Ungubani Yolanda futhi tithinti nanatelo takini? Yolanda Shabangu ke imvombatane yasemakhaya enzaweni yaseMakokeni ngaphasi kwamasipala eNkomazi eMpumalanga lapho kuphuma khona langa kanzi ke tinanatelo tami tithi Shabangu Mpele luhlata njengencoshane Msuthu Mswati Mdungwa mahle mabhela kashiyana kayibandla ingani bafati bemabhela bayisikisa incoboza basabakusike abantu ababo kuthi ungahlale nemabhela uyalibala mahala labo wangwane tshotvo hlatile ndlanga amadla bosithole wena lo wabulala induna kwabinza bayalutho kodide Mphemba ndlela kaSompisi wena lo wathela inkosi ngilithuli kusangisi lamuhla ke njengoba kulanga lemagugu ingabe lithini lilanga kuyo Yolanda njengoba uliswati njengoba ngiliswati ke lelilanga leli lingikhumbuta ukuthi kahle kahle mina ngingibani njengeliswati ngimephi lingikhumbuta imvelaphi yami kanzi ke futhi liphindze lingikhumbuta kubaleka kwekutati mina njengeliswati ukuthi kahle kahle ngichamukapi yini lekukhuthate ukuthi ube ngisongondlo uma ngicala kubhala tinkondlo ngacala ngeminyaka wa2016 ngemva kokuthi ke ngilahlekelwe ngumako wami ngithe uma ngibhala leti tinkondlo leto bengizama ukuthola indlela yokuthi ngaphakathi enhlitweni nami ngithole ukuthi ngithobeke ngase ke ngacala ngabhala inkondlo yami ekucala kanzi letinye dalanzela ngoba lendvo lebengiyibhala bese ngiyijabulela ngabe lokuyindvo boyifisa ukuthi nangikhula ngiyolanda ngifisa khamba lendlela leno bekuvele ngemva kwetigameko tempilo uma ngisacala bengingacabanga ukuthi nami ngingafika lana bengingasiyo info lengiyifisile kepha ke basuke baqinisele uma bathi info uma umuntu idalelwe yena vele itakumlandzela kanzi ke nami ngathi uma ngicala leti inkondlo tangilandzela ngachubeka lapho ngikhona ingako ngifuna ukuthi ngiphinze ngichubeke nato ngiyephambili uyihayethe indzaweni letinjani ke inkondlo yakho tinkondlo tami mina ngidihaya emicimbini lehlukahlukene ngaba mishado mingcwabo noma ngabe nguphi nje umcimbi lapho laba ngibita khona mina ngiyafika ke ngene noma nguphi umcimbi mina ngiyalunga khona kunemuntu Yolanda losekhaya lothinya lo ngifisa kufana na Yolanda ingabe ungathini kuye futhi yini ngitiphi inyathelo lekufuna tithathe futhi ingabe ngitiphi ingcinamba lohlangabetana nawe nato la ungam-advise ukuthi lo ungakwenda ungaphumelela lokho khona ukuthi le ndlela lena yebunkondlo ayikho lula ngoba uthuma ucala ubone ngathi bantu abakweseki ngalendlela lo ufise ngakhona so lengingakusho ukuthi uma ngabe ufisa ukuthi nawe ufane nayo Yolanda Shabangu lo watiwa ngaPoet Slanda chubeka ubhale chubeka uye kuleyo mcimbi leyo ucele ukuthi bakufake ukuthi nawe utokhona ke ukuthi ubakhombise likhono lakho noma bunkondlo bakho kanzi nami ngacala njalo kanzi ngekhamba kwesikhathi lesinye isikhathi uthola ukuthi bayakubita bathi sicela utosendela umsebenzi lonjeni tfolakala ukuthi ke abakubhadali kepha ke ngiletinye ingcinamba lengibukani nato kepha sengandlula kanzi uma ngabe nawe ufisa kufana nami usatawundlula kuko ungalahli ithawula asibambe lapha ke njengoba sathi kusawo sengakahambi sesekhona emsakatweni usatosihayela inkondlo yakho nasicetha tindzaba Silo sesive semazulu misizulu kazweli thina sibeke insaya esiveni semazulu ngekulondvoloda emasiko silo sikhulume lokhu emcimbini wekugubha umkhosi welembe loba nje kwaDukuza eStenga enyakatho yaKwaZulu Natal kwaDukuza ke ngilapho kwabulawa khona inkosi Shaka Zulu nga1828 lo mcimbi ke ubanjwa njalo ngeminyaka kuhlonipha Shaka ngiyafisa ukuba sikhumbuzane ukuthi siphuma phi siyisizwe semnyama zolo lokhu singaphansi kwencindezelo uhulumeni bathabanye weapartheid baba ubhala ngendlela evuma bona umlando wethu Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe lo lusuku lwalamuhla lwemagugu liyaletha yini lichumano nemoya wekuhlangana sithi inhlaka letahlukene eNingizimu Afrika umbono wakho yalandzela Ngudosini ungcini udela umqoqani impondomiseko kwalo olusuku lanamhlanje lithetha ukuthi mandithobele abo badala nabancinci kum kodwa yonke lonto ndiyenza ndingasukanga kwisintu sethu
Lesuku lanamuhla lomagugu liyawuletha uxhumano nemoya ikakhulu silive lonke jikelele sidinhlanga ukuthi kwamele ukuthi satane sathi mayelana ngamagugu ethu sathi mayelana nangemasiko ethu. Ngibona umoya omuhle kakhulu wobumbano izizwe zihlangene sonke sikhuluma ngazwi linye so lusuku namhlanje ngibona ngathi lihlanganisile izizwe eziningi okuyinto enhle ngathi engahleze ikhona engagcini osukwini lanamuhla. Impilo yemihambo nemisimento nemagugu ayasisita siyakhona kuhlangana ngokwemoya nekufundza ngoba eMaswati sakayati ukugcoka nekuvunulwa kwemaZulu kanye nemaXhosa kanye letinye tinhlanga sesibantu lesifundzile yabo siyindvo yinye siyakhona kuyenda nekufundza kwalabanye ukuze nalabanye bakhona ukufundza kwethu nalokuthi siyakhona ukuthi khangisa ngabo. Namhlanje ubumbano linengikhulu hlangana namaSwati amaNdebele ikakhulukazi lapha emberegweni sibona ivunulo yihle khulu nala emphakathini kodwa silothisana ngamalimi la eswakhulumako kumnandi khulu. Lona ke ngibona mbukeli SABC ngeke ethwesa kudiphendvulela ngawo. Dikucala phaketa lamuhla asihlangane futhi ngolesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ngensimbi yesikhombisa ke dikhona tesizulu bese kuthi kusasa dikhona tesindebele ikushiya nalo na Yolanda asihayela inkondlo. Ngiyintombi lenzeleni elibalela iminyama nani ngiyangibona ngisho ngemtimba wami nangesithundle sibonakala ko mina ngilibhube sikade kanzange ngibhodliswa laka ngibhodlisa amagama enkondlweni esifaniso nekumuntu futhisa mina ngithwele elikhaya enkondlweni kazi nenkondlo nayo ingakhile basinabanga ukuthi awusingibani bese ngiyabajeza phela ngimbale itshala emhlabeni nothile kanti mina ngitalwa ngilashaba ngombhelelo odihlata njengencoshane msuthu umswati mntunga amahle mabhela kashiyana kayibadla ingani bafati mabhela bayisika isinqobo zabasaba kusike bambabo thi ungahlale nemabhelu uyalibala mahala labangwane tshotfo dlatile ndlanga amadla busithole wena lo wabulala indvuna ngamiza abayilutho kodi Mpemba ndlela kaSompisi wenalo wathela inkosi ngilifuli mina ngingiphothi silanda ngisuma ngena lapho ngena khona bangithathele pass ingani basuke bangathi uthi ngibani ngithi uma sengiphuma babe bacela inombolo yami elicingo labe bacela kuthatha nami tithombe ingani basuke sebavile ukuthi mina ngibhodla kangakanani mina ngithi uma sengibhodlile kuvele kunyakade iMagogeni yongana kunyakade inkomazi yongana nyakade impumalanga yongana bese ke sekunyakada iningizimu Afrika yongana sabelani maswata kithi liyanimemeta libhube sikati sabelani maswata kithi liyanimemeta libhube sikati mina ngingiphothi silanda umtukulo mabhele libhube sikati kanzi uma ngithi bodla bathi ibhube sikati uma ngithi bodla bathi ibhube sikati bodla. Kunasi isimo selithu libabukela emakhaya sanibonani nasibuka namhla kusiswa siyabona ukuthi kena nakulangeni lakusasa nawo mathuba emvula acabacabele sele kakhulu lapha endasanti nasefe khona ku 30% kanti ke kunesiqayiso lesibuya khona South African Weather Service kubonakala ukuthi kena kunemoya ababukela emakhaya longahambisana ngelangeni lakusasa longagcina sahambisana nekubhisa umoya letindzaweni etiphakeme kusho khona sesicapheni lesebenza ngomlilo ukuze singadali ingodi babukela emakhaya singena kona Live la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 8 inyukela ku 28 Fahrenheit ngihleti ku 30 Carltonville ngihleti lapha ku 29 sinyukela khona lapha eSifundeni salapha Mpopo Musina uhleti lapha ku 32 Polokwane ngicala ku 10 inyukela ku 29 Mokopane ngicala ku 13 ahleti lapha ku 39 Phalabura ihleti lapha ku 32 sihlela endansi esifundeni salapha eMpumalanga lapha enzaweni lapha esikhukhuza lihleti lapha ku 33 emva komadina liyashisa embombela lihleti ku 30 Caroline ngicala ku 8 inyukela ku 27 Emelo lihleti ku 26 Imkhondo ngicala ku 9 ku 28 sihlela endansi lapha eKwaZulu Natal labavakashela lapha eThekwini lihleti khona lapha ku 24 eRichards Bay qala ku 15 euro ku 25 uLundu lihleti ku 29 lapha eFryhead lihleti ku 30 liyashisa liyansike lapha eLady Smith nakhona qala ku 6 lihleti khona ku 30 emva komadina babule emakhaya singena khona lapha eMpumalanga Kapa eMthatha lihleti ku 27 Maletswa iqala ku 9 euro ku 26 Ncube uqala ku 12 euro ku 31 kanti lapha eWolomol qala ku 12 lihleti ku 27 emva komadina kanti eGqeberha lihleti khona ku 23 lipholile kuleyonza babule emakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa labavakashela Cape Town lihleti khona ku 17 kanti ke Clan William lihleti ku 17 nakhona Beckford West uqala ku 12 anyukela ku 29 lifuthumele kanti eGeorge uqala ku 13 nyukela khona ku 19 isifundeni safe lesikhulu kunato tonke babukela emakhaya lapha enzaweni yalapha eNorthern Cape Appington lihleti khona lapha ku 32 Kuruma uqala ku 10 anyukela ku 30 Kimberley uqala ku 10 anyukela ku 39 kanti DI iqala ku
cala ku 10 nayo ihleli ku 27 Sutherland Gabanza Accent cala khona ku 1 ihleli khona ku 19 emva koMadina esifundeni sensala lapha eFree State babona emakhaya seSolberg uhleli khona ku 29 Rockstar cala khona ku 10 anyulo ku 28 Welcome uhleli khona lapha ku 29 emva koMadina kanti lapha eBotaville cala khona ku 14 ihleli khona lapha ku 32 ewe panel cala ku 8 ihleli ku 25 Fixback uhleli ku 25 naye abambisene nayo iBethlehem babona emakhaya esifundeni sefu sekugcina lapha eNorthwest enzaweni lapha eRustenburg ihleli khona lapha ku 30 emva koMadina kanti ke lapha eOchesdale cala khona ku 12 ihleli lapha ku 28 Vryburg uhleli lapha ku 31 Tosca uqala ku 12 anyuke lapha ku 33 kanti ke litawuni qala khona ku 13 ihleti lapha ku 32 silicembu la kaSiswati itindzaba sithi ke na Happy Heritage Day siyabonga kakhulu